Ko te iwi o Ngāti Maruwharanui e ore ana ki runga i te paipai o te ana o te raiona. Kua tae mai ki konei, ki te taumata tuatahi mo tō rātou kreme whakatau. Utonu mai mo te Pūrongo nei. E ana te iwi o Maruwharanui. Ko tēnei wahanga ko te pānuitanga tuatahi o te pire o Ngāti Maru mo te whakatau kreme mo Ngāti Maru. Mutu ana te pānuitanga tuatahi ka tukuna te pire ki te komiti whiriwhiri me ki te select committee, mā rātou hei whiriwhiri. Kātahi ka pānuihia tuaruatia, whai muri i tēnā ka pānuihia mo te wā whakamutunga, nā reira ko te pānuihanga tuatahi tēnei. E maara noa, e rere ana. He ara tā pukopoko tēnei ne, ana te rangi nei, ana kua mārewa nei a puanga ka hoki ngā wakaro kia rātou ngā tūpuna, nā rātou tēnei take i kōkiri te wai a rātou. Ko rātou ngā mea i rongo i te ngau kino o tēnei mea te muru me te raupatu, te rironga o te wenua, te rironga o te tangata. Ko rātou tēnā, ana ko tātou, mātou o tēnei wakatupuranga. Kua rongo nei i etahi o ngā uauatanga taimahatanga o te ture. Ana tēnei mahi te wiri Whanganui, te karauna, mo ngā take o ngā mātua tae no te ara kia mātou o tēnei wakatupuranga e ara i te mai māma. Nā i te karauna, ngā rawa, ana ia mātou o Ngāti Maru, ngā iwi nei, ana kua kore ho mātou rawa, engari anō, ko te manawa nui, ko te manawa roa ki te kōkiri te kaupapa. Hoki ngā mahara ki ngā tau waru te kau, nā kāo rawa ko Hauran i noho tahi, me tōku pāpā, me etehi o ngā tau eke o Ngāti Maruwharanui, ki te ata titiro ki ngā kōrero tukui o, ki te kōre, ki ngā pūrākau, ki ngā paki waitara, o Ngāti Maruwharanui, engari nā rāua ngāma i rangahau i roto i ngā tau. Nō reira, kā tika kia waiwahi au ki te tuku i te mihi, kia Carl Burrows, kia Holden Hoea, rāua tahi anō hoki. Me etehi atu i roto i ngā tau, engari, ki mōhio mai, e harape ange tēnei te whakamutunga, e hara tēnei te whakamutunga. Kā tika, kia tikina atu rā e ngā uri o Ngāti Maruwharanui i te rākau, kia kōkiri whakamoai, kia wai tonu, mo te tika me te pono, kia aro atu anō ai ki ngā rākau mua i te aroaro. Nō reira, no te rangi tonu nei, tū ai ko te pānuitanga tuatai, ki roto i te Whare Paremata. Mea mai a tāmati coffee, te kaitōranga pū o te Pāti Reipa. Kia tukuna mai rā e te iwi e ngauri o Maruwharanui ngā submissions ki aia. Kia ata wete, hei ata wete mā rātou o te select committee. Nei e wakai ana, nei e waka e ana i te kreme e pai tonu ana, ko te mea nui, kia tukuna atu rā ko aua submissions kia tāmati coffee me tōna committee i tēnei wā. E mātai atu ki e te i o ngā ua o tēnei pire. The engagement from Uri has been fantastic up until now. You might recall back when we ratified the claim earlier this year, we had, I think, a 49% turnout voting and with a 93% in favour of the claim. So there's been really good engagement thus far. So far with the claim, we've been able to repatriate some whenua back to Ngāti Maru, so it's an initial benefit to the iwi. But what it's done is being able to negotiate an on-account payment so that we could get into, I guess, the business of being a PSGE. We were able to set up our post-settlement governance entity, Te Kāhui Maru. And so we've already started running programs in the Taiao and in creating employment opportunities for some of our uri. He aro atu ki ngā wainga mō ngā uri, e wai mai ana. Ka tika kia hoki mai anō a Ngāti Maruwharanui ki tō tātou marae me ki, kia whiriwhiri i ngā kaupapa, ngā wawata, ngā hia, ngā moemoe a te whakatipuranga e haere ake nei. Mā rātou hei whiriwhiri, he aha ngā wawata kai mua i te aroaro. Ia, koa nge te ngākau, koa taumata ki tēnei wā. E rangi rā, au pauri o ki mō rātou me ki one i timata ia tēnei airenga mo te iwi. E rangi, koa tai ake nei ki runga i te Whare Paremata, ki te rua o te raiona me ki te whakaoti i tēnei o ngā mai tuatai. He aro ki ngā awe o Maruwharanui. Ko tāku te rauti ki ngā rā, wā pōpō, mō Ngāti Maru te take. Kei te kapu o te ringa o te unga rangatai, te āpōpō o tēnei iwi. Aroha Broughton-Pue, Te Reo o te uru.
te reo, te take.